Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman balawan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya fabricate shillong. Mengila lombat ke mengila tes mentah kalau poi 6,000 news pak news tuli nangka ki number ki ba report ke mengila yo bat group ke bala test negatif kilong 6,000 news pak san thousand tuli nangka ki number joka test ki ba ngidang up ya ke report kilong mentah south tuli bat hakabede bat kitu ki khatwei mut menin ngala de pong ye pi ba shipho mut ngila declare haden bala de test ye ki RC ngila declare ba kila shat kila klan kila long biang kumju kum mangi long lang mangi barok tenre ya iwe pat menin layo ka report ka long negatif ka bamut il la klan tenre ka bangidang pasuk nomor kat kum ka guidelines ni haban le asin ya kates ban declare lane ban pen bena bahor ila shat la klan 100% te yakan ne ko we report ni dang up ngimpat yo hadu kane ka klimat ka bamata ten ne ka bang kwak ban ong ban kalian jo sarkar ni kwak ban pentit segi pai ba nang sosno ba kat bangidang up ya ini iwe i report ibangin sayo sibit lane lasai nganut ban ong ye pina kalian ko sarkar ba mentang ila long se ngimde ban snow ting ban snow smith te ngakremen sken ba satan ka tu ban epor kami kala kan salong free ngin salong layu na kajingwan uneu kenyang jingtang tinre yakan ni ngila ban le ni ai jingero ya porok ki pat ba no sosnong jo gejela bade da kajingi trilang be joki nadu ki borsnong di borthau hado ki shimet ki ba long ki no sosnong jo gejela ngila kumni ban kontin yang ne kenyang jingtang kabang kerpat kolong ngindang yai husir ngindang yai petmor baku ngindang yai sumar bha pikir bhai tadi ngakerpat ikinong sosnong ngimdei ban testing ngin yai sumar bat ngin yai kong nguru ya kitu ki guidelines dan ya kitu ki protocols ki baka sorka lembaga health department ka ai syaki si ai syangi na kawe kapor syak kawe kapor nang ba nginem yo ya kajing wan bia jong uneu knyang jingpang hapo kejelar kejongi pro